Aqildanetiya Kêmaqilan û Partiya Çep a Kesk. Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ber bi hilbijartineke dîrokî ve diçin. Di 8 salên borî de faşîzma Tirk bi hemû derfetên xwe xwest têkoşîna rizgariya Neteweyî ya Kurdistanê têk bibe. Lê di encama 8 salan de faşîzma Tirk bi xwe têk çû. Em niha ber bi merhaleya dawiyê ya vê pêvajoyê ve diçin. Faşîzma Tirk dixwaze bi şîddet dek û dolaban xwe li ser piyan bigire û tevkujiya gelê Kurd tamam bike. Tevgera Azadiya Kurdistanê jî hewl dide derbên dawiyê li faşîzma Tirk bixe û pêvajoyeke nû ya di riya azadiyê de bide destpêkirin. Faşîzmê li dijî gelê Kurd û kêmarên li Tirkiye dijîn sûcên mezin kirin. Niha ji tirsa hesabdayînê dilerize. Ji bo wê serî li hemû rê û rêbazan dide di 8 salên borî de hevkarên bi eslê xwe Kurd jî li rex faşîzma Tirk cî girtin. Wan jî bi qasî faşîzma Tirk sûc li dijî gelê welatparêz ê Kurd û kêmarên din kirin. Guneh û sûceke nekirin nema. Ew jî wekî xwediyên xweyên Tirk niha bi tirsa hesabdayînê diricifin. Ji bo wê kîjan lîstika faşîzma Tirk danê pêşiya wan dilîzin û hewl didin eferîmeke ji xwediyê xwe bigirin. Di salên dawiyê de faşîzma Tirk ji bo tevgera azadiyê tasfiye bike û tevkujiya gelê Kurd temam bike gelek derfet dan hevkar û xayînan. Bi gotina pêşiyan kevir girêdan û kûçik berdan. Faşîzma Tirk li aliyeke welatparêzên Kurd ceza û qetil kirin, li aliyê din ji bo hevkar û xayîn mezin bibin hemû derfet pêşkêş kirin. Di çapemeniyê de li kuçe û kolanan pêşiya wan hate vekirin. Ji bo rojên dijwar xwedî kirin û niha dixwazin wan xayînan bera gelê Kurd û welatparêzên têkoşer bidin. Faşîzma Tirk niha hewl dide Partiya Siyasiya Kurdan ji holê rake, doza girtinê li HDP vekir. Lê HDP havînê xwe ji têkoşîn û berxwedana bi dehan salan digire. Bi cerebeyên ji vir girtin partiyeke nû amade kir û niha dikeve hilbijartinê. Faşîzma Tirk jî derbasî lîstikeke din bû. Ew jî li ser medyaya sanal û medyaya gelemşeyî bê îtibarkirina Partiya Çep a Kesk û tevlîhevkirina serê civakê ye. Vê yekê jî beriya hevkar û xayînên heta niha xwedî kirin dike. Ev hevkar bernameya faşîzma Tirk a li dijî Kurdan bicîhtîne. Ev demeke êrîşên gelek dijwar li dijî HDP û Partiya Çep a Kesk tê meşandin. Ji nişkeve êrîş li tifaqên wê, beşdarên wê, bernamzetên wê û hemû gavên wê hat avêtin. Ev yek jî beriya xayînên xwe wekî HDP'yî welatparêz û Kurd nîşan didin ve tê destpêkirin. Biraniya van navên Kurdî bikartînin, sembolên Kurdan dikin wêneyên xwe yên profîlê û alên partiyên Kurdan bikartînin. Şerê pîskolojîk û taybet li dijî tevgera Azadî û HDP Partiya Çep a Kesk dimeşînin. Bi taybetî êrişî aliyê HDP, Partiya Çep a Kesk û Tifaqa Ket û Azadiyê dikin. Ji ber ku stratejiya tifaqeya tevgera Azadî û partiyên siyasiyên Kurdan pêşketineke mezin bi dest dixe, faşîzm dixwaze hemû dostên Kurdan berteraf bike, wan bikişîne gel xwe û biramanên faşîzmê jehrî bike, wan li dijî Kurdan mîna leşkeran bikarbîne. Her wiha hewl dide dostên Kurdan ji Kurdan dûr bixe û wan tenê bihêle. Bi vî awayî dixwaze Kurdên tenê mayî hêsantir qetil bike. Stratejiya faşîzma Tirk a sereke belavkirina tifaqa gelê Kurd e. Ji bo vê jî mijara bi tîpêra bi riya xayîn û nokerên girêdayî xwe mezin kir. Gelek agahiyên manîpülatîv dan û li ser vê yekê operasyonek li dijî HDP û Partiya Çep a Kesk meşand. Bi gotinên tîp ji HDP 20 wekîlan dixwaze, tîp dixwaze HDP li gelek bajaran nekeve hilbijartinê, tîp û Çepa Tirk hewl dide bi dengên Kurdan biçe parlamentoyê hewl da tifaqa Ked û Azadiyê belav bike. Lê li gel hemû êriş û operasyonan jî tevgera Azadiyê bi tecrübeya xwe ya mezin tifaq parast û wekî alternatîfa sêyemîn dikeve hilbijartinê. Niha jî merhameya êriş û operasyonê ya duyemîn dest pê kir.
او جی لدجی براندام ناو وان جبو لیسته پارتیا چپ آکس در باست بته کرن. لسر ناو روزنامه‌گر حسن جمال و جنگیز چاندار هول تدایم پارتیا چپ آکس گوره به اعتبار کرن. قاش و جمال و چاندار 30-40 سال بره نها لدجی تفگر آزادی و گل کرد بونه. دوی ایرو نهنگل کردان و پشتگیری ندن تکوشینا کردان. اف یک جی هلا خاین و نوکرین گریدای دولت و تکرن. اف کسین پیشنگیا و یکی دکن اف 100 سالند بن ناوه براتیا امته ده گله کرد پیشکشی دجمنه وان دکن. کسین قاش و جیرا براین امته ده بیشن روژه که جبو گله کرد تشتک باش نگوتنه. ده دیروکا کردان ده تجاران برایان جی خوشکه که امته خواه جبو گله کرد ندایه کشتن. حتی کشتن لالیه که تول پارتیه که کوملیک و سازیک وان نبویه. حتی اف جی لعالیه که گوتنه که باش با کرد و کردستان نگوتیه پشتگیری آزادیه گله کرد و کردستانه نکریه. کومک دنجی وان ایریشان ده بن ناوه نجات پرستیا کرد که اف کسیم پرانی آلیگر مالباتا بارزانی نه به مالباتا بارزانی را اف 8 ساله غلامی دولتا ترک و فاشیزما ترک دکن ملدانه مل ارتشا ترک و ایریشی شروان آزادی کردستان دکن. رفراندوما ده سالا 2017 ده جسادی 52 آقا باشور آهات رزگار کرن رادستی عراقی کرن و یکی جی ترینه کر درین سینور پشت بالا فرگه پشت سینور و هری داویجی کانین پترول رادستی عراقی کرن. خاین و نوکرین دولتا ترک نا هول ددن فاشیزما ترک خلاص بکن. دبن ناو کردایتی ده هول ددن پارتیا چپ آکست به اعتبار بکن. دوی همو کرد دوی آلیده اشیار بن. تکوشینا تفگر آزادی دوستین کردان زیدد که دوزا کردستانه جه هر کسی را ود بیجه. به بدیل مازن راستیا کرد و کردستان به کسیم بر دجبر کردان بوجید ده قبول کرن. حسن جمال و جنگیز چاندار جی دو کسین ده انجام تکوشینا تفگر آزادی ده گوهرین راستی دیتن و ایرو پشتگیریا گل کرد و تفگر آزادیا کردستان دکن. هاتنا جمال و چاندار آ پارتیین کردان سرکتنه که مازنش بو کردان. ده انجام و تکوشینه ده بسادان چپکرین ترک تول رفین تفگر آزادی بونه و تول کاروان شهیدان بونه. برای جبرای نومتین درو جبو کردان جان خواه ندانه لی ده دیرو که ده تنمینا که جنینه که اولداره که ترک جبو کردان جیانا خوش دستابه اف بیرومتین خواهین و نوکر. جبو ویه که وشیرم به هر آوای ایریشی تفگر آزادیه تفاق و دوستین واندکن. لی استراتژی اتفاقی تفگر آزادی انجام دگره. ده انجام آوه اتفاقی ده لگل همو هولدانانجی فاشیزم ترک نکاری گل کرد تنه بیله. ایرو همو پارتی سازی و کسایتین ترک ان دموکرات و سوسیالیست لگل تفگر آزادی جی دگرن و پیشنگی و قبول دکن. نوکر و خاین ده چند لیستین آکپه میا پیدا دکوین البجارتنه لی پارتین چپین ترک جی تین ده لیسته پارتین کردان ده دکوین البجارتنه. تشتا فاشیزم و دولتا ترک جی نوکر و خاین اصل کرجی قبول ناکن اف یکه. اف پنگاو لعالیه که فاشیزم ترک دترسینه و لعالیه دنجی خون نوکر و خاینان ده حرمینه. لیدوی ام راستیه که جی دست نشان بکن و باله بکشین سر مجارکه مخابن. هن ولاد پارز نیت باشی نبنیارینه که استراتژیک و دور بین برفلکسین هست دوار تف دگرن و تفلی وان اپراسیونین شرع تایبت دبن. دبن باندورا اپراسیونین دولت شرع تایبت و پیسکولوژیک و آنتی پروپاگاندای نوکر و خاینان ده دبینن. دوید تو ولاد پاریز وی که لایق خو نبینن و لهمبر وی که گلک و گلک هشیار بن. دوید دستور ندن وان خاین و نوکران و فاشیزما ترک. تفگر آزادی استراتژی آخه لسر گلک لنگان و افسنگیان دمشینه او یک ده خوزای سیاست دهیه. جبو بگی جه انجامه گلک جاران نکاره وان افسنگیان اشکره بکه. لی پراتیکن حتایی رو راستی و سرکتنا وان سیاست و استراتژی تفگر آزادی پشت راست کریه. ده سال 2015 دما HDP بریار ده وکی پارتی بکه و البجارتنه نوکر و خاینان دگوت HDP جبو 25 پارلمنترین کردان بده پارتین دن به پارتی دیکه و البجارتنه
نممکنه که بنده در باز بکه لی تفگر آزادیه به پارتی کت پارلمنتوه و دنگین خوش صدی پینجان در خش صدی 13.7 ده دیروکا پارتی سیاسی کردان ده مرحله که نو دادست پیکرن. ایروژی نوکر و خاین لسر ناو فاشیزما ترک همان شر تایبت مشینن. دوی گل کرد به پارتی و تفگر آخوا باور به لدیجی شر تایبت هشیار به جبو فاشیزما ترک و نوکر وان تک به شو و روش بخبته و ده 14 گلانی ده درس بده فاشیزم و خاین انگریدای وان. نخواه فاشیزما ترک ده به دست خاینان هول بده کلمکوژی گل کرد تمام بکه. روژا خودی درکتنا لپارتیا چپ آکسک و نرخین کرد و کردستانیه.